Assalamu alaikum. Бишкек Кабар каналының көрүүчүлөрү, алыска жактан көрүп жаткан мына сүйүүчүлөр. Бүгүн 2020 жылдын 16 февралы, вторник, Бишкек. Япошкаларды көрсөтүүнүн биринчи бөлүгүн баштайбыз. Көңүл экранга буруңуздар. Honda Stepwagon Spada кара түстө. Жылы 2003, 2 объем, $7400. Номери 072 28 92 61. Toyota Mark X, жылы 2005, 2.5, автомат $6000. Номери 0783 58 35. Honda Fit көк түстө. Жылы 2004, 1.3 вариатор, 4500 экен. Болуш канча бека сизге? 4400 болот. 4400. Номери 0732 38 42 37. Honda Accord, жылы 99, 2.2 механика, $3800, расход жүзүнө 810. Номери 0712 80 12. Subaru Forester кара түстө, жылы 2002, 2 объем, турбина, коробкасы автомат, басы $4600. Номери 0742 59 50. Bunu балыш канча экен болушу? Болуш канча десем жооп берет. Балыш канча болушу? 4,5 деп. Toyota Raum 200 пробег, жылы 2007, объем 1.5, автомат $6500. 077 01 09 07. Honda Odyssey Absolut, жылы 2002, 2.3, автомат $4800. Номери 0706 87 44 96. Toyota Altezza, жылы 2002, 2 объем, 186 пробег, коробкасы автомат, $4900. Номери 0709 30 35 35. Honda Saber, жылы 2002, 3.2 автомат, рестайлинг. Коробкасы автомат 500 ступка. Срочно. $3400, сомго эсептегенде 240 000 сом дейт. Номери 073 25 05 10. Honda Fit, рестайлингди көрсөтөбүз. Жылы 2007, 1.5, басы $5700, срочно дейт. Номери 773 24 26 07. Honda Stepwagon Spada, белый жемчуг, жылы 2004, 2.4, автомат, пробег 190, басы $7800, номери 077 00 87 11.
Достар, естиманы көрсетеміз. Ақтоста жылы 2001, объем 3, $6000 дейді. Срочно газ, бензин, номері 0552 51 51 51. Lexus GS 300 көрсетеміз. Леви рул, қара түсті. Сәсенесі жақшы. Басы азыр есінен сұрап көреміз. Жылы 2004, 3.3 автомат. Қанша келді екен басы? 8,5? 8,5 метр. Әке номері жоқ қой, қайсы номерге шыға шығады? Не жақ айтпасаңыз, ұғылда қой. 703 50 52 77. 50 52 77. 0703 менен. Toyota Wish, белый жемчуг, жылы 2004, 1.8, $5900. Üstünde люк бар. Номері 505 41 11 41. Toyota East, жылы 2002, 1.5, автомат. $4400. Номері 077 77 70 86. Honda Fit Aria седан. Жылы 2004, 1.5, коробкасы вариатор. Бағасы $4400. Номері 0704 41 87 40. Honda бүгін Батыспада. Бішке қалар? Российский номер дегенде ма? Россиядан келді о? Россиядан. Қанша олың келгенде? Келгенде бізім олды. Басы 6-7 ба? Болыш қанша олды басы? Болышы. Болышы. Жылы 2005, 2 объем, $6700 еді. Номері 0709 61 87 75. Достар, Россиядан Toyota Alphard келді. Жылы 2005, объем 3, 194 пробег, набитый, не крашеный деді. Состояниесі жақсы екен. Передний, задний камера деді. Басы срочно $9500 деді. Номері 557 00 20 90. Honda Fit, жылы 2004, рестайлинг, объем 1.3, вариатор $4800. Номері 772 22 67 05. Honda Fit, жылы 2002, объем 1.3, басы $4500. Номері 0703 30 30 57. Ақырқы номер 57 емес, 59 екен. Toyota Wish, жылы 2003, 162 пробег, 1.8 автомат, $7000. Номері 551 83 36 35. Toyota Wish, жылы 2004, 1.8, автомат, 165 пробег, $5800. Номері 707 94 01 91. Honda Snap-Wagon RF2 старшқа титановскада, жылы 2001, 2 объем, албалы өте жақсы дейді. Басы $6000, номері
0709 16 06 21 dedi. Qora түсті Honda Fit жылы 2005 1.3 рестайлинг 4.8-ге беремін деді. Номері 0702 80 81 43. Honda степке варианттар бар деді. Степке алмашам да жазып тұр. Toyota Winnom жылы 2001 3 объем автомат $6200 554 49 01 49. Достар, бізден бұл чыгарыш өзім ушинтип аяғына чыкты. Кейинги чыгарышты күтүп туруңуздар. Видеону аягына чейин көргөн болсоңуздар, андан лайк басып коюңуздар. Биз кейинги чыгарышты көрсөтүүнү улантабыз.